su imali tu neku energiju, emociju zbog koje se ti doslovno bacaš na glavu na terenu i ne razumiješ. Tema su nam zapravo voditelji. Tako, kakav stil vođenja bi kad bismo napravili ovako neku Gaussovu krivulju gdje bi u sredini bila većina ljudi, na početku jedan ekstrem, na kraju kako bismo mogli reći, ovaj prvi, recimo onaj što je u minusu, on bi mogao biti neki voditelj koji vodi autoritativno, koji zahtjeva, ne propitkuje, ne prati ljude. Glasan je, agresivan, silom i nekom dominacijom nad timom, pokušava se nametnuti svoje stavove i na taj način kod nekih ljudi može prouzročiti to da se uvuku u sebe, u biti da ne daju, da se boje u biti na kraju reći neko svoje mišljenje. Tako, jer možda se i dogodilo da kad su nešto rekli da ta njihova ideja je bila stisnuta i poništena. A ovaj ovdje, ovaj drugi, kakav bi nam on mogao biti? On ima autoritet koji dobiva svojim znanjem, ali i svojim nekim postupcima prema članovima svog tima, a to znači da daje timu sigurnost pod broj 1. Lider je, u smislu ne vi svi prvi, a ja ću iza vas, ja sam prvi, a vi mene slijedite. I mislim da taj uvijek treba dati sigurnost da kad tim izabrlja, ko je tu uvijek za svoj tim. I ja sam, na primjer, u karijeri i u poslovnom životu imala oba dva vrste lidera. Baš sam ti mislila pitati za sport, jer meni je full zanimljiva ta paralela. Košarka je definitivno jedan jako timski rad. Da. Ne možeš sam igrati košarku, moraš igrati sa drugim ljudima. Kako to sa trenerima izgleda? Kako je to u sportu? Pa imamo isto tako različite osobnosti. Ja sam, kako sam promijenila puno trenera, u biti sam iskusila različite vrste osobnosti. Neki su bili upravo takvi, agresivni. To visi o osobi kakva jesi, ali mislim da tom nekakvom agresijom i kad ti želiš biti predominantan, da ne možeš doći do nekih dobrih. Aha, nema veze. Ajde mi s početka. Ne, sam pričaj dalje. Znači, mislim da to puno ljudi ne odgovara. A s druge strane imala sam trenere koji nisu bili na taj način agresivni, koji su bili autoritet, koji kad je trebalo su pokazali stav, ali oni su imali tu neku energiju, emociju zbog koje se ti doslovno bacaš na glavu na terenu i ne razmišljaš. I takav trener iz tebe izvuče nekakav maksimum i ti kod njega možeš sve svoje potencijale iskoristiti. Isto tako i takvi koji ti daju potpuno povjerenje, koje znaš kad dođe na sastanak. Sama činjenica da ga vidiš na sastanku, tebi je to ti već znak. Backup neki. Tako je. I ti briljiraš i on ti ni ne treba na sastanku, ali činjenica da se on uključio, sad imamo u Teamsima, smijel da sjedi tamo, ili kad ti malo zastaneš da on uleti pravim komentarom. I ono što je najbitnije, što uvijek govorim, na primjer, svom timu, da apsolutno svi problemi, ako jesu i timu, to se rješava unutar tima, a ne na sastancima da ti ideš graditi autoritet ili na kraju krajeva omalovažavati svoje ljude. Tako je, to bi bili ovi. To bi bili ovi. Rećemo da imaju neki možda minus predznak. Zato što kod ljudi izazivaju negativne emocije, negativne reakcije. Dok ovi zapravo ljude motiviraju da se uključe. To je zapravo jedan uključivi lider. Onaj uz kojeg ljudi žele raditi, čijim timu žele biti. I dolaze do svog maksimuma, a to je poanta. Poanta svakog nas ko pojedinca je da se razvija, bar i u moje glavi to tako. Uvijek radim na tome da budem bolja, da se razvijam. I onda mi je jako bitno da u timu imam čovjeka ili koji je meni vođa tima, ili ako sam ja vođa tima, da se ljudi oko mene razvijaju ili ja ću biti bolja. I baš kad sam radila sam u jednoj bivšoj firmi i znam da nam je jedna druga firma uzela ideju. I onda sam ja došla... To je zanimljivo, da. Mi smo htjeli uzeti neko sponzorstvo i bila je neka baš super kreativna ideja i onda na kraju je odlučeno da ne. I uzela je druga firma. Ja sam bila jako ljuta i onda sam došla tom svom tadašnjem nadređenom i rekla sam, Isuse Bože, oni su nam uzeli ideju, ja sam ljuta. On je meni rekao, ne moraš se ti ništa bojati, mi još imamo toliko dobrih drugih ideja da se uopće ne brinemo šta nam je neko uzeo, neku peju. Znači, to je to. Mi smo dovoljno dobri i to ti daje poticaj. Pa naravno, gdje je problem? Ja ću se razvijati, imat ću još 1000 dobrih ideja. Tako je. U konačnosti čak i da 2 različita tima ili 2 različite firme da razvijaju jednake ideje, to bi potpuno različito izgledalo. Da, upravo to. Neko je možda po prirodi vrlo autoritativan, agresivan,
ali ipak treba razmišljati na koji način, pogotovo u današnje vrijeme kad su se ipak Tako je. promijenile. Nije ista stvar biti lider danas i prije 15 ili 10 godina. Ali da je.